Eo folofantu telefou le nei fai unga le vaiaso I lo tupa ia male malu leo whaafonga au telefou nei mai Sāmoa. O le vaiaso nei na whaatu te ia se sau ninga whaapitoa e aloa ia ele ngā lue whaapa le tu malolo to whanga ma le mtanga luenga le sisio manga malpuna o whaale nā tura. O le whaamui mue sa whaau tukwina whaamawai le to whaamamau whaatinonga ia mausali ai I le lumana imanuia. O le whata wei nei le tu malo malimtanga luenga le sio manga ta penanga pui pui ai le lumanai mai swinga o ngongo le tau. O le a whaatino i le tu malo a wala uma ua whaai lo ma o ina atu e sui o le mtanga luenga e mawhai o Natalia tua I ia whaafita hauli. Sa iei whana wa onga no lato whaatino ina whaangai oinga o lo whaatino le mtanga luenga. E tūlanga tau pui pui ngā le sio manga o loa o ina tonua onga. O le saini o le nei whainga paanga po le MOU, o le whailonga o Port Kalame o whaata oto le teimi le nei, e whatu pēr ma whesui sui ai, e anga I atu lawa I le lumanai. Na whaftaia le mtanga luenga o le puna o whaane nā tura ma le sio manga, le tu malolo to whanga le anganga tādi malo, ma le whailolo lātu whesoa swani a lātu Port Kalame ma le mautau ave, ia pui pui o lo tātou sio manga, e mawhai ei o na tadi atu I swinga o ngongo le tau, mua a fiai le lorolangi ma lo tātou atinu. E ui ina ua mai e o na tu ina mai le whaai unga le supersteno le whaam sinonga, e toe whaatu mawina e pele whaai unga na whaia le awhi se la wono se formal tolu, na wha maunia e le pule o whanua, e le awhi o anga o whenga leo lo o vahai ma le awhi o anga o le visa le moa. Peitai wa toe tu I nātu le apili le fi anga le visa le moa I le whaam sinonga māua lunga. E tā pā ai se polo inga e tā hofia e le whaai unga le whaam sinonga o whanua maswafa. E tā pena e se aio lātu a inga e fast food ma le fitu, mai ele iepe on fina wai. O le injunction lea e tā ofi umai ia le whaa taunu uina o whaai unga nei. Se ia ilo ina ia le mātou tāru sanga I lalo le judicial review. Na whai loa li I mamatai o le fio anga o le visa le moa I le whailo inga malau tu Tala. E le o moto lo lātu a nganga whina u pēle mata opule nei. Na ia tau nuu le wha moe toi wha fo ia tuai o lātou ele. Mai te tonu fo ia li I mamatai o le fio anga. E le I le lei o nei ilo le superstene le lātou mata opo. Ai lātou te tele tonu o le toi tu I nātu le whamasinonga mahawa lunga. O I tonu o le ama whaia I loa o na fo I le ilo ilonga. E to ilo o mamaya mātou maunei. Lea mātou te tele tonu. E le I o I aise whaatou whala inga. Leanga o lea o lo o poloka atoa. E le tasi iwa o na tolu whaai unga. O ina lea e to ai lava le finangalo o le whamasinonga. Whai mai wa o na maule whaai unga o le tasi iwa o na tolu. E le I whaia se apili a le vi. A o lea ia I mātou mauonga onga. E tāua tuai, sa iai le mafuanga na le mawhai ei o na whaia le apili a le vi. Leanga lae na whai mai le whamasinonga. I le tasiva, li malua ma tasiva on tasi. E le o a afia whanua o le vi I to tonu o le mta upu nei. Mei tai le finangalo on whaalia e le superstene, le fionga whamasanga Michael so ona lole, e le se mafuanga te tau e te e nailo na se e tau avele mta upu. Ona sari a waile laulawa whaam sino, e le ilo ino le mata au po le tausanga a whewha se lau ono se fulmal tolu. Wa whamaunia mai al komisino le tanga ruenga o leo, wa o lato tauli maina nei I le talavou lea sa I lia, Felicia Kerekolio, na momoli atu elona ainga. Na ta awad komisino leo, o le talavou ia Felice na iato e se le ne se lau fase fulwafe, mai I le kompania le HJ Car li a pia, e na wa awa e lea li e lon ainga I le ofiso leo, wa leto e maua umale se le ni na ianga o ia, e na o se vaenga I titi. O le aso luas fulmaleo no le maasina le nei, e tūla I e lea li e tali o na mōrianga I lumo le whaamsinonga. A o so le tūla fono ne o le ngoi mantalip fale, wa si I tira foi numero I la to e whaatino ina, ai o loa o fie foi malitu pao ta mai tai, Pei tai whawhai ngō fie le ngā ruenga mtanga ruenga o leo, I me po e ate te tonu o whale o loa o maota malawa o nisi o ai ngō whapi ai,
o mawhai o na maua I lātou nei, o lo whaatinoina nei ngai o inga. O lo tūlanga le leile fwoi numero wha mau maunga, o I lātou ia whianga tū mau le soi fua, lea e se lau valu se fulmalitasi lea o whai o I lātou na restala, pe nā au onga ia aonga tūlanga lua, I le tausanga lua fese fulmali lima. I le porkalame mtanga luenga o aonga e tā ua le aonga sa woo, o lo whaipa anga I malwhana putonga le nua le lofa, e ala le leuna I o whanau iai I a whianga tū maura soifua ina ia maua le hawa no tutusa, e a o onga whātasi umai maalu ma whanau le atanu. Pei ta I o whanau e pōle wa ai, o lo iai nei lu I tau o lo whiangai mai lanto I tūlanga tau ia o onga. Ia o le whawhita uli lava nei anu whanau ia. Ia o le tūlanga mua lava o le lava lea o alanga ua. Ia taipi o alanga o tana whianga I e mawhai e o na tustusi. I totonua o ngā wau si tasi nau whatau anu tanga luenga. Ia o le tūlanga o le literacy and numeracy. Ia ai o le lea ua i o alanga ua. Ia pe o tūlanga na pe o le atoa ai ia le ola o ina fo yo alo whanau I tonoa o ngai me se lawe nei whanau e po maa whiel wa ai. Olo ieri whanau naunga tanga luenga wa onga, e nei I mawhaio na au sia mana onga o lo mo mia I lantou I tūlanga tau ia o onga, e nei maua whata se le awa no te tusa, ma whanau o lo ato tole ma losi. Manuia le whai unga le vai aso si o tātou tunu o, whailoa I le vai aso fau, whasoi foia.